Karavan ljubavi ponovo u Galeriji Matice Srpske. Reč je o akciji dobrovoljnog davanja krvi koju su zajedno organizovali Fondacija Karavan ljubavi, Zavod za transfuziju krvi Vojvodine i Galerija Matice Srpske, jedan od hramova naše kulture. Mi smo se odlučili da se i ove godine pridružimo tom karavanu dobre volje i lepih ideja i da Galerija Matice Srpske bude mesto gde će se dobrovoljno davati krv i gde će se pokazati da kultura i humanost nekako uvek idu zajedno. Pored ljudi koji rade u Galeriji Matice Srpske u Karavanu ljubavi, učestvovali su i zaposleni iz Matice Srpske, kao i biblioteke Matice Srpske. U ovoj godini, kada mi obeležavamo 2 veka svog postojanja, trajanja i davanja kulture, pokažemo i da i davanje krvi, odnosno jedna takva humana akcija i humanitarna akcija jeste nešto što je Matica Srpska spremna da učini za bolji život naših sugrađana. Fondacija Karavan ljubavi ima veoma lepu i uspešnu saradnju sa Galerijom Matice Srpske. Nastavljamo uspešnu saradnju sa Galerijom Matice Srpske i pokazujemo da humanost i kultura mogu ići ruku uz ruku. Glavni cilj je zapravo buđenje humanosti kod ljudi, pogotovo mladih ljudi, i osvešćavanje bitnosti davanja krvi, generalnog davalaštva i doniranja matičnih ćelija. U izložbenim prostorijama Galerije Matice Srpske u Karavanu ljubavi na Nacionalni dan dobrovoljnih davalaca krvi susreli su se humanost, kultura i tradicija kao potvrda da institucije koje traju vekovima svoju snagu pronalaze upravo u ljudima i međusobnoj brizi i da kultura i nasleđe nisu samo ono što čuvamo, već i ono što jedni drugima darujemo. Karavan pun ljubavi nastavlja putovanje Srbijom i regionom kroz brojne akcije. Najljepši poklon koji možeš dati nestaje u kutiju. On teče kroz vene i daje nekome priliku da živi, raste i sanja.